Welcome. Kalesia limau. Eu quote me menu yang ketele. Kalesia limau. So Christ has truly set us free. Christ has truly set us free. Christ Jesus kasalatat ki ketela. Okay, panitak salatak santa, salatak santib, salatak santa token trepel, salatak sang katak sapung, salatak sang sawewe. Okay, Christ kasalataki ketela. Kasalataki sang ketel mela sojan ke koporoporen kolanan lang. Okay, mela na ramastipan, mela soja Christ rechel, chaipan, chay soja ko kolanan lang, chaipan lusang nan lang. So tama Christ kasalataki ketel sang. Maurin sarwaro, maurin lost, kolang save. Okay, chay kakanda. My unsafe friend, tayo mo. I friend misek yang komorla. Okay, kaya din chay koros komorla. Komorla or ko yang koros, ap kaya din koros aledier. Ime chay via patapatangki. So Christ has truly set us free. Now, make sure that you stay free and don't try to tie up again the slavery to the law. Okay, yo kas ko saya ma i-share masana ito ko komyongoy kita ng parang ko na pata kita me ipsapal. Okay, yo kas ko saya me puwede Christ kasalataki kita sanger maurin sansal nantip maurin lituwi tepel maurin sasakot maurin pongi tikitika nani te tiak me tiak naramas. Okay, te kamel sapungkan ak jailen kolokol sapol matel freedom. Okay, kolokol sapol matel freedom. E point me como yo ngoy kin kokola changalala ye religion spirit. Takot religion spirit. Papa ko tap soja ampui. Papa ko tap nuwiya ni anapa. Okay, to just soja ka weight cup. Sotra inspiration, sotra mong yongen anana te changa te perenke te yoke megot me fire sinya yongen sarau kau wait. Okay, ansa me chaban kutong kau no child more taking con me a child more in so long excited. Chorus me meira child purtar men kapakap men what on all along on the way to a chania child you say lak nan more what mia nganan religion king kicks in tami daga religion amo yilo kayan wayen mo nganan ana pa nganan buya pa. Okay, mekin kitel okay pa telen buya tar telen yen watawat charya wuta solar aletika wait cup solar limpakan ko to me kapper kitelta solar kasik me kot pan masando fresh. Okay, Makchami mina sa relationship me yogi perenki look forward to excited me Holy Spirit and mo. Okay, ama yes me ipsapala yap just go with the flow solarangi solar pil kon. Okay, tamo tan chaikin kon niya chapinaleta Christ ime warning at toktoke ime masana warning ki chailen kolokol freedom. The joy, the freedom and rong sang kauno, freedom and terkolo the chiakta anapata uyapame and below kalusiami to come up week child, nine sailok and more what child depend come up week child lapweki solar and sarawa uyeta talk. Rajigatukriyaumet, listen, Paul, I tell you this, if you were counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. Okay, yo kasaya kumail wrong mau ngoy Paul. Tamen da ke ngoy Paul. Ka wait kataman kan railisi yo. Okay, scholar sampataken nang kosonnet realme wiyata mo kaita wiyata porque circumcise esanganan muina pramo. Paul Israel high priest ka Israel samoro ka kan wiwiyayan chon sarawren circumcise perampung laren court apeki ipsapale raposon la Jesus aude ko yang Israel the other message
Okay, the other message, imakarata. Como yo ngoy yan sa mga ipsapaler, kita kasakasaya Jesus, laut sangira kasakasaya anapata wiyapan momotso. Ewa anapan wiyapan momotso sangan. Kamatip sarawi, kay tegesweta, chayganinda, sacrament, anapata wiyapan. Kamatip sarawi, bukan mau larenggot, rangkampung larenggot. Kopopod, bukan pung larenggot. Okay, answer what? Como yo ngoy chapan batangi, ipsapal ren Jesus, como yo pung larenggot. Okay, nana child memorial religion chaiken matawame a child circumcision to which a pola kasaya wasa mal matawama mal circumcised kan pang kam maur kumay lat kapung kumay larenggot pola kairtan nan kosonaten momotso e asa tame rawiya po kairtan melale. Okay, to which como yo ngoy cha sayer ya child programa kan magchaikin matawa magchaikon nong wiyanan imsarawikan danana child sila kin so lang pagchailang contact claim me o yang peptay sa pangkolanan lang. Okay, o yang irakapopot so emao mamao imeng kasaya me basa na natapong la ren goti yip sa pal ren Jesus so ima Paul intindayang rail wasa yayi ngoy Paul ikatamang kung kumail me circumcise makmail ka-count, makmail uye papang amal circumcision me pang kapung kumail la rengkot oriya so tsaka tsapang Christ remail. Okay, pilituwa tsaka mo yung ngoy. Ngoy anso me so ikin lama me puegi ko la sarawi iyang so lang. Okay, puegi ikairta iya sa pok sarawi mo ilama me iya sa apoy sosa. Peso tsangin sarawre. Ikin buatawat okay back. Bis kaparan kita bilwan kita es chuyak sana imor so jala mungkot re awiya tiakio ikarapana aikin ko saya lokayang wayonda religion spirit may wiyak tiake way papakot imiminan ngenen ana bawiya pakaitek ngayon sarawi. Okay, so imo po alkos ko saya yung rail wasa makmay pang ka-counter may wiyan circumcision wiya papangot sa tamat chailan larwiya ariya so tsaka pang Christ on kumail. I say this again, if you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. Okay, so kasaya, makumail, ipampileo ka pre yung makumail wiye papang, kumailang ka pungularen kod, puwag yung mail circumcision, ariya ko sanet pon. Puwag circumcise, wiya ko sanet yo, makapapang yo, puwag kang kapayata ka na kapayata pon. Moses kasaya. Yawang ko sanet Moses kita. Wala po kisama. Okay? Moses machaping kita ko sanet. Mo makauno kiyang ko sanet. Ar ko sanet mero kapayata wala po kisama kahit ko sanet isa ko otra. Matawat turin ko sanet wo kamyong o yaramas yamu na chaka kapayata. Pajay suja kela pajay. Okay, chay bugiti ti butani nangan break law mimiyere child. Okay, kete prap, kete ligam, kete kailok. Okay, so inanana apal. Apal ya, so apalin kachailin kapayata. Makareta kapan matawa power in limbakan God puenta. For God so loved the world, tamen dahil kauna limbakan sampa, kauna uye rirong tikan korespombop, kosonet ka tinturalas kamaraila. Okay, kosonet ka mengkai kainene la traral wiwiya apre reti tip chamonggot. Pueki rastyo pungla reacting re kangkamome yang rawiya papane utuk apo sa jay butilala pariye. Okay, so if you are trying to make yourself right with God by giving the law matawa Saul and so Saul yang samoro yang kaskas huligan right keep the law and so what if sa paler and Jesus solar kosaya dame kosaya ranjo. Okay, como yo ngoy chachun to talk and momot sa machay sa pal at patangan sa bantu tuetra. Okay, chapan patapatangir ipsapal ren Jesus more cup ren Jesus kodula wili yakap sopelan Jesus mame Paul kosaya wasam. Okay, make yourself right with God by giving the law. You have been cut off from Christ.
You have been fallen away from God's grace. So kasaya yang rel makmal biya kasakasampalagi cho kosonet kan ak arya bukmailen ka pungularen God arya kumail pen lupukasang kumailer Christ. Okay, check up kasaya me en Christ Jesus. Check up tanga marang Christ na child tapakapakan ap na child style and more child memorun kosonet. Kauna Paul kasaya yang rel mengkalesia kame kumail kisanger kacapang Christo o kumail pop sanger kalangan. Okay, you have been fallen away from grace. Takot pop sang kalangan, fallen away from grace. Grace wo wat ki komyong ay tipan. Chawiya na chawiya memor na kosonet kan. Pokichan metawa makotan perengking kichate chan yang morla. Tegichan tiar masamas ren kauno, akauno tachakat kiyang child Jesus. Arma child ban lugayan Jesus na child maur a one Jesus yeyas lala child pampor ye liki. A child wiwiyakan buklar, a child tailong kan maular, a child kangodi kan soralar, a child librap kan solar. Pokita one Jesus makachlong laleo por ye liki. So chasolara nane kapayata ko sonnet. Pokita chepan automatically more ke moren code. Pokita angkir nge sarawi. Miayer limpakan code o limpakan aramas pang koto. And so me Paul kaya Paul Moses ki yang men Israel ka itita wen ki code nuko sonat relam remasa code me pilipil kanto kak wulian kichay kahit yang kichay koros kak uschay so war. Okay, so sangan wewo puka pass down. Tuwaja korya yo ma kachayl mimir nan moin Jesus a kachayl memorun ko sonnet. Okay, Jesus a kachton peni masanis chukoton kasorela ko sonnet apoy ko ton kapayata remail. Takot kapayata a kachton iputina na chayl more puk chaylen kapayata. Automatically a chayl more maular ta chaylanane ko sonnet. Okay, po ko sonnet ang morong katiwo aramas katiwo po ekreso so kitip. Okay, I hope kam gajan mangi dami sa masong kasaya apo kasaya makchay uya papa nga chal kapayata uya pa na pa kan po temperang kung chal riak chal lusanger kalangan dami chay papa nga chal moren Christ a chal mor kapren Christ mengen sarawi we ala letel po chal sapal. At chay sa tukak popsang grace of God. Chay panasame, uy bang kapakap chakaw no kak makon tipekan, amen, pokita imiminang kalangan. At lang matamatawan men masa ko po yaral miminan law, raban, mayroong kuwan sa praban, kamela ni ral songkan, kahit yakikos kasi ang chay sularanana mayroong, Maurin itawin ko chan so ko makamop para songon katakong kot presyono ka sa mapa kong rail mapan makong rail marapiliang reasa maraschuwar sa morokan dyan mawarong kot atame Jesus uyayang komunyongoy uyayang kita sa maro ime high priest ime sa maro lapalap akomuyongoy cha sa maro istupe sukata emnang puksarawi Hemenang kau dia le sa kriyaw. Limaw lele sa kapamwata kalawasaw. Tama Jesus wiya yang kamu yongoy. E kamakalekin kutratan tao. E wiya kila kamu yongoy. Namarki. Wow. Namarki na wiro doro. Chuso chabang kabakap chabang kaunta chepel. Kaunta totokin chepel na chay maur. Na chay penine. Okay na chay way na sampawat. Chay chukapakapin partisan chepel mimi panne chay ka. Okay, so we are young child samaro. So we are in Christ we are young child. Non marki, non in the kingdom. Okay, child samaro. Samaro what ki kesalara nana kola lang chay kat lingkan chay king kola ren padurete nang singkoko no. Chiaken masma. Chiaken nan katete that nan law. Chiaken nan katete maring. Porque ngola sa karoki priest kan porastowar. Okay porque Jesus yeyas lalaja chakak lo kayang court. Chawialar priest chayang wiala samaro.
Karada chabang uya kapakapok chay sapal ngayon saraw lale pangkawat kang chal da chabang uya. Ok chal enter uya. Aramas mes chay sapal koros rekokondra meresouchar. Pranane wala aral kapakapko ekiswasa toror. Pwe amanen wala renkota. Kaiten kichay mo. Kichay mimir ng kalangan. Chay salami minang kosonnet. Okay? But we who live by the Spirit eagerly wait for receive by faith the righteousness God has promised us. Okay, kichay la ka mamamorke ngayon sarawi. Chay sa mamamorke kosonnet. Chay mamamorke ngayon sarawi. Chay poson kosang renkot. Ibigos ko sa yagik chay sa chay sapal, chay chuka kamamayang poson. Poson ako sang renkot. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or uncircumcised. What is important is faith express itself in love. Okay? Pwede acha poson la Christ solar kachaba makcha circumcised teso. At ko sampal at chay poson me poson sang limbak. Menya limbak and court. Kaitek limbak and aramas. Okay, at poson na poson sang limbak. Magchasto ale Jesus, chasto ale limbak and court. Matawa John 3:16. For God so loved the world, He gave Jesus. He didn't give money. He gave Jesus. So magchasto to receive Jesus, we are not receiving God's love. Okay, God loved the world that He gave Jesus. For you to receive God's love, you and me is supposed to receive Jesus. Jesus is God's love. Okay? So, imekarada chayan ja sarawi. Yang so ikaparengki ay mora. Ikanki ang Jesus ay mora po itemelelin sa ulang la. Ariya ay sa saraw masang imiminang ko sonnet. Iwi ko le saraw may so matawa maincha coach pan to kay yola po yan sarawi. Maincha coach pan peren kiniya ran which po iwatak na ipuk sarawi. Ime la wasa ko sa saya. Ime Paul ko sa saya. Tiyangkan magcheck buyak chay matawa may kaparanong god. Tama ko yung kaparanong god kamo yung ay one ki Jesus. Tsaka sa molon Jesus na nachamor. Niya tsaka sa mo Jesus, tsaka sa mo limbakan God. Limbakan God kay de feelings, kay de kakonda, kay de limbako mo gitidawi nan namonyong nan kilimog kantaryak. Limbakan God. Kay den, limbakan God is Jesus. Karada aramasa man reject Jesus, reject God's love. Ay makamuyong ngoy panluski sang morsojuk. Puedo saya Israel mo poson Jesus. Rabanan ke morsojuk. Chapan ko saya poson Jesus majesto ipsapal. Chapan lama memia cha poson na naramas o poson mo ko sang renggot wak pasang. Poson na naramas ikininta posonin Satan. Puedo posonin naramas tu en kamelele am insenei. A posonin God ikamelele iwaniki ibanga payata. Okay? Isu, you were running the race so well. Who has held you back from following the truth? Okay? Paul, kalokong erpuina, onia profesit Israel, resolar wo wait kingen sarawro puralar ni ana panaramas. Ayi warning on komyongoy nan kichaka may sapal. Ni chabia child ngayon saraw kamagat kichal ngayon sarawi kito ang na child pata chapil men pengkay si salape pertaklok ayo si luli soran kapakap. Okay, so chamenda ko ikalok pagita ngayon sarawi lululen ngayon saraw kawkawit kichal. Wasa peitang ki Kawia chang mauran chayo atana ko lugiti sang tamen melelo. Okay, so kamo yung ay kakasawya chang maurin sa ulang. Ang sa mga religion kiksin kichabil mendakla ramag chasa. Chabang quiet time chasangon mercho yo wolel kachubendak. Chabang kalok chelalo sipala tuwe chay sujo wa marain ng gotre chay. Solar conviction, solar
sinia yo solar limba ko solar may kon me ngayon saraw makamakamakit ay mapol ko sa yawasa tama uyawi tama kumay solar pakiyakit tama melelo. It certainly is in God. Ipanin tayong kumal meso ko sa renkot. Okay, ang ilan lipore right. Pwede nga ng backslide, nga ng supailar, nga ng sukautilar. Agan miyota ren kichal sa ulang koros. Ariyan sa mga kampampi nurong ata mo maur, kasi so limay kumyanya. Ikin nurong ata tapo ischuk pilgan 100% ang so korusya. Ikin miyata tip, ikin sukautila, ikin salalapotla, apo ikin sawasan ngayon saraw, ikin konta, ikin sawasaya. Nan masa no, pen miyata ikay so yeramen au yaw yang kasansanti, ima kauna pan liki yang king komi, amakakoyer tananamu relationship ang court, kom ka karonga kapitian ngayon saraw yo komitawen. Okay, so emasani wasa, it certainly is in God. Mokitin puralaw yuya amal nga ng religion na sa chokosan ren court. For he is the one who call you to the redemption. Kauno kapitru kasange kasalatagi kasange morin sansalan. Kareta tama kami milalen sa chokosan ren court. This false teaching kasaya padak likamakan is a little his at wajak sinis spread through the whole batch of to niyagan ko yang nan plawo kapela campus e pasang so to wajak sin patak likam kis kun godi teksim wiwya so jar kis magjaigan embrace magjaigan hangata akan tiala ok chai puruta chai wiwya yer megot me chaila same chai chukonong wiya. Okay, I'm trusting the Lord to give you from believing false teaching. Tama Paul, tuwang general men kalesia ka, ita me ibang ko saya pen ngoy ni ay kalkalok, teren aramas me ronger masano, me ipsapaler, pweki sojo grounded, sojo utane buti lol nan masanang kot, wae wang ngen sarawi ap changseli. Teren membombe me aletangan and called. Takot called. Patak likamakan mako saya Jesus sa patak paipayan seli the truth. Okay, melelo. Okay, patak likam mela kowi sansal wasakis ompanene bang kapakap kunu kapangkolanan lang. Patak pukalikam chesribantiar nan puksarawi ayet wialar ana panaramas. We are religion spirit and ma. Okay, religion spirit and ma. So, Paul warning Israel. Okay, warning kan Israel. We are kapakap kaunong kasale yung Israel. We bang prong kasaya bawe. I certainly, wait, verse 9. Irajujuk tuwa. Malakan mapachakotsta, iwi share kita kalesia limau. Irajujuk tuwa. This false teaching is like his moy kasaya yararasang kisinis me bangodio kambo sa basang. Karata yaraman mo ito ang rachungatak sinalan wrong teaching ka school mes chomelel ang godong away kichela. Aramas me soja grounded ko sa yayar soja lal nan Bible study in masanang God. O iye wangen sarawyak men luslamo men changalamo men alemo wiyawan ang kauna pata. Okay, rapan so confused. Tuwata ralulugay ang ral turin kasawe matawa basa ng posono site parakwe akan bilchang aseli ka school chekan mawiyato men kapungupung. Tuwata ka rachangata poran open door pungen southern floodgates into your life. Ampuka i-challenge ko Rusya me asa me sekas ka school ki sound doctrine takot sound doctrine me melel yermen changseli ap kom yongoy kasinen nang ko na bata aliala ka school kan koirta o used by God. Okay, i-chalanane maturing chalanane koyak lana maurin saulang pagchailan udang papakot ni itipak. Akay tak changseli aleta sa liturin kawid. Medyo mewya koid o kapantela. Kuprangkoten yeyas retail. Imo Paul experience wasa. Goto narama sa kanaletar false teaching.
Okay, so kasi yeah, I'm trusting that the Lord give you from believing false teaching. We kapaki ay kotan para sangu kaskuli kamakan magkikiniya nga ledi. Itatuan ngo yan sa what? Imenindayang kumail. Wegitir. Pa Bible study ka kita. Kawait man tama. Tama charong ka kawait ma. Makasajay char kita makalialesan ng kona batayang kowe rabaki kasajay char ki. Maka konsang ni kawitin ngayon sa raw may char, ay siya makapananana kalaw dela penam tayo mong god. Penam put tango kan makasayar ng practice. Magtsakasaya healing o deliverance, kasi kiyang healing o deliverance, yaraman siyang sili nananaman healing o deliverance. Kowe ng scripture, o kapag kukotin yusuk ng healing o deliverance. Siya siya na napakisili teaching kan, may paninin confused. Ija may kaskul kan miya kutong kasamin na, tama kao no, patuka dier chailen buya. Okay, okay, yarmas keninda. Oh, kau na bata ipsang mama, kau na bata sa ipsang wasaris. Sa ipsang rey, I mean rey na ipot, pues sa mundo kich planeta. Ipsang rey kot, o pekar yomo, kau na bata no marama sa kampuran maur sa uchuk. Okay, imakarita ika melele taulul medame share koros me puli yewi sang wasabo so jew sang puk sa totong leken puk sarawi leken no King James de kawewe ni Pompe so jew sang puk o tawasin ngen sarawi so jew sang karachama ya ke so jew char kita makaliala kali kapanim saklanan false teaching we are kaita kasai we. Okay, God will judge those person, whoever is, who has been confusing you. Paul kasi yang ral kau na pambing katig, iral akan magoto kikiyang kumail kasapon sa wewe. Okay, taachal motive kichal sombatangkan, chay men kamoro laramas, chay men renaleti me melelo kairta, te chay men yang atra sansaliki, te chay men yang atra kaping siliwasa. Okay. Inanang kasambal, buwapin, magchay sa janok, surak, chaypil, yang chakap kapul masa, no? Okay, pagchay sa chale, sangin sa raw, chaypil, yusa, chay, mata-mataw, chaypil, yang chakap kaping siliwasa. Aramasakan mo pakpaki po ramen rong. Min laut, ikakilaka yung chay, der, men rong, sang aramas, cha. Kolan masa ng kot. Kolanan masa ng kot. Men Macedonia kan, imepol king kosaya, Tone wasare men Macedonia rep kila rail mayroong ng tatokong coach sipala wana rail kak rekolanan masa ng coach murina rail ronger patangan pura lasta tiki pura kang preteloti iya ta attitude kadan chang katrapon paki silinan Zoom Facebook kang way sili akaw no irong so child pain time mongi. Okay, mami pena child time mongi. Chay ban safe. Nan masa ng court. Chunta token nan kona bata atay kisakis pali chotong child apostle. Kisakis an apostle. Atay pass and atay mongyong men trainee da aramas. So ime chay wuya chay wu wasili lesson kan. So chotong child akan mekindoto kona bata. Mumot sa koros. Maltes wot ko po masa ng court, may bilbantiar, ka school kan ng pain, sapol mo may puksarawikan, ar kumay lang pilsope yung pain, no may laramasakan, o train yatanan masa ng court. So japakeo, chay pani charki, meni chay laramas aso yer masa no. Makamuyo ngoy kapkapulitra masa ng court, just to way wrong ka marapang ko lang nanay, lape. Agachay nenen, suto ko ng papakot, po itamachawya, kasamin na, o karamba tatoken court. Kamu yo ngoy som baba ko tapang way wrong ko kamorlan ni telaramas. Kaiden jelen patapatak chori. Kaitek patak men sansal. Okay? Masa ng court kaunong ongkilar, masa ng court ang kapulupul po yung kamoralaramas. Or matapatangkan sa kamoralaramas, chapis chuk ngongren repent parang kolulaw so pelang court. Chalte yang patak po isang wrong teaching kam kito aramas. Aray malial pinginsan o sutra no kachapan kumarakaw na patamor so teso. Paul ko sa yayar wasa. Okay? May ban watagadisang
saya wasa, dear brothers, ira chikachike sa kay wai korayang skip up ya, ngayon sa raw kawait kaniya. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why am still being persecuted? And riyaikan, olakan liyakan, may wiya patapatangi ta makmaila nane circumcised, nituwa na maila sa me imekin wiya, at may wiya lokolongki kita ay patanga, takot lokolongki, uwang, persecuted. Kay tisa nga kasaya, if I were no longer preaching salvation through the cross of Jesus Christ, no one would be offended. Okay? Iwasami men last kila. Ay ikarayang close chayla reduce ang point kasambal mo Paul songasongan emphasize ako saya may wiya patapatangi cha kosonete patangkan mo kumaila sawyer nituan ay wiya samaraw te son tuntotakan mo motso so chama paano wang niya apegi ay wiya patapatangi ko mo ren Jesus ime kareta kamay mall Chaiso ka kirongan sa upagat. Chaiso ka kirongan sa upagat isime aramas kayo kay longi kitchail me patapatang ka maur sojuk. Argaga kilang kalawan Satan akang kitchail me bombeyan ipsapal pa chailang yang kolanan lang kang me bombeyan na sota tame melel. Okay? Paul experience here. May ako sa senator socha me manuwang. Karos changa kang ko senator religion ngenen religion spirit apa-apali. Apoyegi aso ikalaro yudir patapatangi ipsapal ren Jesus. What the? If I were no longer preaching salvation through Jesus, no one would be offended. Imagaratay igin patapatako yung ikan patapatakcho ipsapala koros pepenet koros moltar pukita ngen saud. Kahit yung kumail mo, sister tinta kumail ngen saud Mekang senpatangi ipsapal ren Jesus pan buiwia tra akatiamaw orain pokita ekang challenge salatako kotong child me ipsapal ren Jesus chay solar me bang ko senet chay ka automatically kapayata ko senet chay more kap ren Jesus chay solar bangola nan hell so mau solara manaman po child ngayon south solara so tra pung po child okay isalataklan ma Gijay salatakla so to child we patapatangi salvation more so to Krais Jesus. So jay ewa child patak. Karusia matawa remember the rayam papa court namparang kono pata ija child patakan masatrayo. Okay? Ta child patangi kamore Jesus. Poita ren Jesus. More so to Krais Jesus. Hallelujah. So tama Paul, hiralitawan Jesus more child, tama re-experience child what kata exactly and more ran pukat pokita nganan religion api ati aramas purala especially ke child kami sapal child jogala okay solar on fire nganan religion o kiksin we so gaudri sa salar tami ban buya kang goda life para mas te kailong ginia Man. Hallelujah. Bless you, Heavenly Father. We come to you. Kalangan kiyang kamusabal mamalimbak. Ponay mauro pon korusya kan miyang yan ang timet. Korusya mabilban iwan fit yawan more. Kapayang gotang kapulibul iye kapagap marmas mipangkuan sabal mamalimbak. Kaitek sa songon-songon katek te kidi aramas okat. Ngayon di ka makan koros makilig ka mga aramas out. Ni marangkaun Jesus. So jam pungo manaman can bilkido false doctrine. Likaman patangkan koros makungkuwan kasamene tame melelo and overrule nan mong yung anarmas koros may ipsapal. Rapampen discern pwedeng ngayon sarawi. Sa kaprayang kamuyat kapang kasapakalangan ng kamakaun Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor kukulatra. Amen.